Tia kina te taoka, mā tātou a mā kauri a muri ake nei. For our people that have been here, that have come and gone, you know, and worked hard, you know, it's a vision that they've had and left here for us. It's a vision that we must pick up and keep to drive that, you know, to have that kai there. He mea whakaputa kā ture ārohe hou I te tono I whakarite ai e te hapū o Ngāti Wheke. Me te taunaki ake a kā kaihao, kaimoana, kā kai tohu putai ao me te runango ngāi tahu. E ki ana Isaac Whei te āpiha kaitia ki moana no Ngāti Wheke, kāore e ārika ka hua. Making sure there is a kai for tomorrow. It's the first thing we want to make sure with positive impacts. And also to put a balance back in our harbour. A balanced harbour is a healthy harbour. Ea iki te rakahau a te tiaki mahinga kai no te whare wānanga o tākou, ruaroa noiho kā momo kaimoana, ka mutu te kaupaiheniti noiho kā pāua kai te rahi, noi atu rāna e tika ana kia hauhi ake e kā kaihao moana. Respect them in a way that they're put there for reasons of being able to sustain what we have for our pātaka, you know, for our future of our generations to come. I raro I te ture arohe he mōrahi pēke ko whakaritea. A ka whakaturehia mō ka tini a takaroa. Pērā I te pāua, te pipi, te kūtai me ka pāpaka. E ki ana whaihi ko te oraka tautaka te aroka matua. This is our pātaka. That's what fills our cupboards up at home or fills our fridge up with kai. And to lose that, we'd lose ourselves. Ko ea te mātaitai o Whakaraupō mo te wānei, a ka timata ka hui hapori mō ka ture arohe mo te mātaitai ki rāpaki ake. Henare Te Aika-Puanaki, Tahu News.